mau dibunuh di tonga-tonga si Panjagaron. Asasa kau lisan kadingkan, baik nama kota kesehatan. Gogoki boyau marjalan dingo luko au tunang ho nadilambuki tung so boyau sono hodo hagogo Manik Mergana, Silid Kuta Baru Nari, Kuta Baru Tiga Liga. Jadi masih kesempatan neda, hati kami ngerana Siti Mansukut Manik Mergana, Silid Bas Kuta Usang neda. Jadi si pertama lebih Ibas Kelausen orang tua kegelengenta nade urut stukir. Jadi kami keluarga Manik Mergana Silid Bas Kuta Baru Nari ikut kami kerina darah Teceda. Jadi mungkin mat kakak Mama Juli eda kami Silid keluarga anda Kuta Baru Nari mungkin lama jika kami hadir kerina kak tekejah pelit na konta. Jadi lebih bas kerehen kami minta maaf kami kerana kekurangan nena. Ai bapa kami be diakonia rukun gereja anda KBKP Kuta Baru Nari. Enda pengen kenca turut berduka cita atas kelausan orang tua kegelengan tenda kitik belit nagari yang lo kendu enda pasu-pasu nama Tuhan nge pengarah pentah jenari bagi kami negerina si pulung enda mungkin kasih kirim nai leda les pertagis kami ban kami enda beman kami rina abang kami keluarga Manik untuk usang enda terlebih kakak Mama Juli enda begari udah dindu buena tapi enda kita seseri sisada pengejaban kita masih kegeluh neda. Jadi menkam gerina keluarga Manik Mergana bas kutu sangenda lah kami kita ngeranar teketekan di tengah kada hintai kita baru gula sanggup ukurnu enda kami gerina keluarga anu sija turut kami berduka cita dan hari itu kami mantuhan telah kami sehat gerina tadi kan orang tua kegelangan tenda. Jadi kami be akan ngerana mungkin di sini Baisa, bujur rasa jua-jua. Bujur. Bujur. Apa yang kita sini Baisa? Enda mereka ada. Duk bagenda pandu gendang nang salami kami sebut Manik Mergana. Enda deh. Stok itu deh. Pete so berjalan ngasih. Jabas kesempatan tenda. Banci dengan kita pulung ibas singan indalin ibas jua-jua. Bujur ka kota akan membantu Rina sembuyak kami tapi anak kami tahqiq teraskan guru bukan bersada Rina oleh agenda amin nape la sikap pengatakan sikap kamu tampak janari Rina la kepengen perubahan keman tapi kekelengan tidak lama. Jadi bujur kota akan membantu mulih pekap kali likai bas menjual-jual akan bas jalan sekakam jumpa las keluarga likai bas menjual-jual aku pela belum dan rana bujur Jual. Ngejual-jual, enda sini nak kami kini. Baru terpesat kamu nak obat tu so. Lakin dong sahut aja tiga dekat gereja. Landak kena. Ya.
Tak muli pekian kari seminang bagi ibu bibi kami. Nas keluarga Krina ya keluarlah sekarang kena kubah. Kami sekali dia. Jadi aku cakap orang lain ini nado toto. Asmar Kita salungna, jauh enggak. Riwayat hidup Opung Revicius Manik Aborus Tempel. Ya inang namiot imana margoar arak borus nungkir duguma Opung namiot be borus nungkir be borumani sian hutai baru duguma inang namiot tanggal 2301 1921 Duhuta Imbaru Dumai Dungma Godang Ma Marhamulia Ma Inang Namion Tu anak Nirajai Te Manik Jala di Peripeon Nasida di Basa-Basaon Tu Hattama Obat Ma anak di Mamabur Sada ya anak sakkangan iman amargor Bisman Manik nama ngalak boru nirajai boru bintang strip boru gancin jala di parsari peon manasidas di basa-basahon tuhatta di nasida sada anak di maboru dua ya anak si nomor 2 iman amargor Jamer Manik nama ngalak boru nirajai boru kuda diri sian huta tidak lama Jala di Parsirahan Nasida di Basa-Basahon do Tuhatta di Nasida 2 anak obat boru tulu 5 anak si nomor tulu 5 nama regor lamo manik nama ngalak boru nirajai boru situ Krisian Huta Ibar Jala di Parsibaran Nasida di Basa-Basahon Tuhatta di Nasida 7 anak sadabur ia anak Sabtudan iman amargor jojor manik nama ngalak guru rajai siat jala di Parsari Teon Manasida di Basa-Basahon Tuhatta di Nasida sadabur 5 ia mabur sakkangan iman amargor Rastina boru manik nama Hamulia maon tu anak ni amang boru nami marga sekepir Sian hutau sangon jala di Parsirpeon Nasida di Basa-Basahon Tuhan tamah di Nasida sia anak sadabur onom ima boru si nomor 2 ima namargor Sorinta boru manik marmulia mana
tua anak nani amang boru nami maragor situmorang sian huta padang siripuan jala di persari peong manasida di basa-basahun Tuhan tama di nasida sada anak sada boru pitu ima boru sinahon dulu ima maragor Roslina boru manik marhamulia maon tua anak ni amang boru namion marga maibang khusus tumora jala di persiri peong manasida di basa-basa Tuhan tama di nasida sada anak tolur walu ima boru sinaworopat ima namargoar enni boru manik namarhamulia maon tu anak ni amang boru nami marga sideba jala di persiri peong manasida di basa-basa Tuhan tama di nasida 5 anak 2 boru 9 ima boru sabtu dan ima namarkor lesni boru manik marhamulia maon 2 anak ni amang boru nami marga raja guguk sustoha lalu persari peong nasida di basa-basa Tuhan tama di persari peong nasida 2 anak opak boru Bungu Masude anak opat Parumain opat pahopusian anak 2 pahopusian boru opak 42 Nini 10 Nono 20 sia jumlah 155 Jadi Bungu Masude film Perlina Dodo Namion 155 halang. Mauliate may tuhanta. Nabula Tuhan mah hula-hula, bona tulang berutu. Pitu batu. Masuk kami non tutungan alam muna. Di sima kami markodang lihat, di sima kami mamol hamulas, di sima apa satami sokobar spir nami wabang puru. Gabe calon gabe. Jadi soal ini mak dia mau parusin nami. Ala naing pasat toporas bir mahami. Sambil mangaliat di pokok laman di perkelangan naman. Kamu mau kedang napar. Dapat terbang ke bawah.
hatatak kamang boru ibagas Tonggoraja tungpe nasoming hadiri palahan ami ibagas Tonggoraja siswi do hatatak Tonggoraja balima mana boy terpadalak kami dalam di pasu-pasu tuhamu baru tu bitu badu alain gona boy terdokok kami hasahatanna sada mahu peparan di nemburu namion sada upahu pangguaran sada mau hibotona na dua nai hamu mayak ko namang buru kami tu perkelingon nami asal kamu jo gedang na naupar tuci dikepeng asah behami ima songon bonani are muna marga munte nyan molo hami bonani are hutangi hami nakin pinaparina borine mepeng 155 berarti opat tingkat naik hugijang bonani are berarti 1555 nah siapa godak lulus nami alai bohabe dan alai do ada natabuka di hutan ton tung nali bame terbek kami akabang boru bahasa katanya matu mendokon sades lembaga dong dus lempobi tung pigai hamun ada pota sudah ada pota nuli mau late tulang kami mak jadi songon pek niulus newak kami asu 5 mak jadi berarti ngotami di naboru nami nahinan 5 ma pinoparna pas di tulang jadi atur namang boru mahusima HP nate asa salu nama masih gogok maka pinoparna te songonon gawe takasu pabo itu katongan nanti kita bonasuhut opun urung songo padok ni tulang ta bonani ari 5 ma anak ina boruna berarti opung ta bonani opun urung baru mute 5 ma ita Syakakan si nomor 2, si nomor 3, si nomor 4. Hamu masih nomor 2 pengamani HP yang pas bona suhuton. Molo petum. Holo di bona gordang. Sen opung amani HP majalah serowakan. Unga kamu manggo bang leparsi. Dapat terang leparsi. Kajang umur di baru nameon, so kajang ma umur di hamuna akab. Madu sudah buat ima, bawa kan untuk tangan martoba. Hidup rohanami tulang, lasmar hamu pandekan da tulang ma pertongtong. Gawe setida, neng roina mengmurta, neng martoba hujur toba. Tajalo ma, gawe. Manoba hule.
Kormusik nami ala kasukai marulan idok ma tahun yang natio 50 hatan bama situ itu memang dapat pemawasatan dapat ada bang mak horas 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 hujohok kami mani hula hula bapak nami namartilodon tulang nami lumpat tobing berutu pintu batu berutu maibang tetapi tulang sederhana samnya tulang nami lumpat tobing berutu maibang tulang nami sagala doh tulang nami kuda diri disima pasat songon borpit nami songon ima songon buah-buah dihamu omang budu nami Maula itu tulang alai menang nawabe marsiari sama suamu sabardalan jadi songon ima dihamu apa siduli nami sagala berutu maibang songon ima suara sep kami tabe hamu mau lihat tidak roh apa yang kasar rohani jadi songon ima wang buru dihamu pat musit nami ala neng manganiat kami di poguni alamannya wang buru nami on ta lihat jalan di sini jalan nokta ka ima bonus pin jadi bek kamu mah musik nana hobat tuh sih dabotan na malo nami dabotan
bodoh nami songon kasih pitnidodi jadi naik mangeliak jo halakia so pangido hami jo musik nama gawe na ucalan udah jadi songon ima di hamu pat musik nami ala di son bodoh nami yang pasato nak kasih pitnidodi bekamu jo na obat musik. Sikak nih tami yang nami tuang tadi bata ima ulus jadi songon kesepakatan ta songon nama sa di son 5 na boy upatu pahami apalah tikion nama oh itulah jadi napat jolo sahali songon hasahatan ni ulus napat jolo sahali tu pinobat ni anak pinobat ni nabudu namio bersami ala nek satu ulus hami tu pinobat ni nabudu namio ba majo na bertusi lepaskan nama lo nami. Hula-hula musimi bang. Naking ison aka parhitian ni aka tamyang nami itu Tuhan. Oh, lah tulah. Adong do huwa kami songon ulus nama Rabu 5. Kami dak kuboto kami mek kono tu dia mangguru nami pagilon nami tu hamu wana ban habi akan nak. Sedu uti mah kami sian. Maula te tulah. Ulus nami on baca mang parmusik nami musik na bar tusi. Dapat kono mang. Bagasat pikyon. Molo sayo pa berek-berek kami dohan na keningan reta ni rohamu manang dus ni rohamu menghadapi keluarga-keluarga na roh manang kahula-hula muna tuminama las ni rohanami mangida. Jadi ope di son hani roh katulang mo marga segala. Madapot to kamu akabere nami nang akamang boro nami pe. Di permoding ni ito nami on. Molo say hubingot itu kon mulai saat tahun di desa Laksaon memang sangat ramah sekali, ramah. Cakia saudi tekor riba molo di bereng di balewat tianon. Baik pun di 3, baik pun latu tausang. Sering, sangat banyak. Dadingkan di pature akai botokon. Jadi hamu pihak pinopar na sudi.
tiruhamu akan ada kena binen ni napuru nami unang lupa ho kamu. Dan mungkin sampai sekian tahun ratus umur napurkon kalau dia tidak berbuat baik kepada kawan-kawannya ataupun anak-anaknya. Jadi mau lihat mari Tuhan. Tong perhatian itang yang nami Tuhamu kabari nami. Tungson sada pe nak pasatami nang di maha muda potan. Sada mon tu beri nami. Parsiobuk. Baik kamu majolo musiknya kasihnya Betobing, sada silop pagadong, dua silop papuli, tungna sada pehamu, dapotan penopatnya amang bodoh nami, sudah matok kamu taruli. Madu itu. Songon hatane nama tu ama nama dokon, tibahoni siap balo binaik kusalian, horas mahamu nama jalo, lam tugadana hame nama ngalian. Madu itu. Songon hatane nama tu nama dok amang bodoh. Tahun ini silalahi dakka bangan nilali saya sadari mahamu macari 10 tahun mamang langi soal 5 hatana jepit nabu pasahat tami mau lihat mak mada foto kami mau lebih tung mau tangan nomor sob baru kami marsob habis dari saya sabudu pasal pusara simpa jujub di haroron nami lah semarwani rajai di masih dohonon nami mau lihat mak di hita mau lihat bersiapa jadi di hita biasa tawa baik bersata asama ada di hita lanang roam ngurut sama sobba. Apa aku nih? Enggak? Biasa. Madla boton saluhuna dia katulang namion. Baik juga mulai sina segok dengan dokku bereng. Arang-arang dari hotel salijo.
nami mendapatkan kamu. Tangga kamu mah dihamil kasalu na gusto di mo nang giya dapat nakapagabagan lomang kami gabi na niula. Aso boy mo si lo bisa ngonon si ta foto nami tamu salu na tulang nami song sodiak karajan di bariban nami. Mo lo pitung songoni songom mangauhon yak ka pariten di pasu-pasu na terpasahan kami tahu salu na rajani hulau nami song sodiak karajan di bariban nami. Sido bo tim agak katong malate ma. Siar asatan belas pedong si tio nai. Sima Tuhan nami di hula-hula bersiat bintang mancing Nai bengkel mo kendang nawi kendang papai. Weh kendang papai bengkel melabui rohan tabung gala. Rabu. Bagian kamu asa bagi. Biar di Rabu ni mau biar pencarian ini. Bagi ke suami bilang ini. Matu. Nai gubernur ni bagian tari baku ni. Kami ngomong makan oleh si barket. Malah kang idon namin ni mo puhun kay mawan cibalna. Oh, bujur kalian sini Abu. Nai sada moen. Upacakat kami mendahi kela nami berkaman kalian makaka perangi. Oras di hamura jana mang boru nami. Di bagasatikyor rohami hula-hula muna persiat purba. Suang songoni hula-hula si majukot. Di son arong hupa punguhami doh peribam muna ima songon perugui pir. Songon na si fardohot tami na pataridahon. Si sada hol sohita ima di parujung ni naboru namyon. Di sila lima amang boru. Jolo pasat time majo peraspir na nahubuk kami asata melanjut titan notu gabe jalan auli tulang atong balo songoni amang permusik nami aso pasat time songo peraspir nami dan majo musik na bantu sih dapat di baru ro lalu abu peraspir ro
tak? Iya, iya. Isen kita isen. Merokorana. Uwe. Engko puhun. Engko isen imo inang nami buru nenek. Napa duakan puhun. Napa dua isen mula inang nami buru nenek isen. Napa duakan ben kecibal na puhun. Aku ada. Enmo inang nami. Wah. Baru napa duakan ise. Si Cius. Wah, Cius. Cius. Nak aku maksud ada jalan. Kita tong sayur tua kan bagi buen neen olisen tipis pen kapal mo pas-pasuna bende karina asa bagi tremni rambo olisen mo tremni penempar nene daida tung bagi pe olisnen ba slomo kure dada sen kami ro angket anggi diri bapak kadang mau tepeke yang anggi Bapak Bawan Bancin. Nah, rebak ngo kami sene dah. Oda pesen inang tanong go sen makarnang go sen anggi kan. Bagi mo rana nami. Ne sada mabeyeda, sada mame bere nami. Baru tulunai kemo mangaletak ni barang mise. Onggo bail. Iya, Rohita masuk dulu. Di dos ni rohatta di dari lima maulu sifat sahaton nami. Nah, perjolo tujolo majo si Helen dia si Helen. Nami do baru pedua hon si Helen bere nami. Musik nau partusi. Masuk tujolong kena mi siaran ra. Atur hodul sih. Songone mah. Dah hamu nau kan jadi songamu. Babatan ro. Baru saya mau. Oh mas, saya mau tu si metua ni papuna. Olah tulang. Pas tsunami bekau ma musik nau partusi. Dah dapat nama.
masa kami mau kita le. Nengen tu roh kami bisa. Ila seperpulangnya turang. Jadi ila kesedul ini hati roh mau ya diukur. Jadi kena naik pas kendali. Bah, ngokosok kami. Beras pihir sapir buat di nenek berjuang rumah. Betul. Kena pencari kejaran pada ini hari. Bagaimana? Kufasok kami. Oles tak kuno pebeni itu sebab kapal betul. Binasuna mendakin ke Karina. Lepas mau kata situ tua untuk kon. Kalto pola merkalto menani harian. Basuh jual makai semenjalo. Bagaimana kami si pada. Oh. Tani ulu nami sok sonya kabariban nami asal mengarah di marasai. Di kita suhut. Rada ita. Dor tabakin. Malah aku mendokon ora be Karina menyingkak waktu kita lolo mengukur. Go ulu nami. Baik jauh musik na rorohon kabung talai. Lagu bak pakai motong bain. Coba, pasti bisa. Iya.
Disaluhu nak kawar pariten nak kapas basu. Songo padok ni sudah tua nang sudah budu na yang sakop balia. Dang sudah ada do uhum. Na ta be ka pabena ni bustot di bona sasadia. Siala ni martang yang mau dulang tomat tanah martu dewata. Asang kia di budi budan ni na boru munon na toras naimon. Dapat tahu pakai beda perhorasan. Asa boy musi marsanga pawak kahulu na biran nami. Mau lebih tok songoni. Dia ka pabena nami di taringo kaza barzuh musai. Do ka istitio lasmar hamuna katuran. Sidok boti mahami di raja ibu sidon nami mulati ba. Bohar raja nami istitio nema. Atong nama lo nami, alang si kulli ulan nami demar hula baru. Pitna huwa tio, kai tu kono hata bas tio las pada itu hasara. Dapoton. Persia nama ramarangki. Situ morang, sitorus. Si kodang na hobar tu si dua bar musim enam. Sok kita rahula.
Barata horas di hobar di jojomu. Hamu dia kamang boru nami tarlemu pinopar ni na boru nami nang parjolo parsonon. Ditaringot di parjong nami tarlebu nak keneng. Songon harbabir. Songon dan tang yang nami mau lebih tung songon ini. Nabui terbaik kami. Las marohani daging mula semarohani. Mola atong dohono nama songon hata pasu-pasuan nih. Contoh nama dua asa pirma boki baul-baul mantong pecalongan. Pirma to di muna jalan luju-luju mantong di hamu. Maju tuh. Jadi hata kia tebal. Rohan nami mau lurus rohata. Di pinopar nih amang boru nami Pak Johansson mah. Olah, masuk ibe bere nami na Sofia sinaga. Iya, masuk terus on. Molo na tulunay atur ho namang boru mah. Iya, dapat masuk nasi Amsara. Jadi tapi emang ada mah. Masuk nasi Amsara. Bagi mah bagi. Pak Zohan na Sofia. Olo 5 sida. Pak Sofia tak nak barang urusan nasa. Apa? Lah baru sada baru. Ese nakin. Sigaling king. Ese ada apa? Orang nak kinung nggak? Ese.